U 16. stoljeću u carskom haremu u Topkapi palati živjela je žena koja će promijeniti historiju. Zvala se Hurem Sultan i bila je poznata i kao Roksolana. Rođena je na području današnje Ukrajine. Kao djevojčica je zarobljena tokom tatarskog napada i prodana u roblje. Nakon toga je dovedena u Istanbul i završila je u haremu sultana Sulejmana Veličanstvenog. U to vrijeme harem nije bio samo mjesto gdje su živjele žene. Harem je bio i važan politički centar. Žene su se borile za uticaj, za sigurnost svoje djece i za blizinu sultanu. Ono što je Hurem uradila bilo je veoma neobično za to vrijeme. Uspjela je osvojiti sultanovo srce toliko da ju je on oženio. To je bilo skoro nezamislivo jer su žene iz harema uglavnom bile robinje. Hurem je kasnije postala jedna od najuticajnijih osoba na dvoru. Bila je sultanova savjetnica i često je učestvovala u važnim odlukama. Dopisivala se i sa evropskim kraljevima i kraljicama i imala je veliki politički uticaj. Osim politike, Hurem je bila poznata i po dobrotvornom radu. Gradila je bolnice, javne kuhinje za siromašne i džamije. Zbog njenog velikog uticaja počelo je razdoblje koje historičari nazivaju sultanat žena. U tom periodu žene iz harema imale su veliku političku moć i često su uticale na odluke u Osmanskom carstvu. Hurem Sultan bila je žena sultana Sulejmana Veličanstvenog i jedna od najpoznatijih žena iz Osmanskog harema. Zajedno su imali 6 djece i njihove sudbine bile su veoma različite i često tragične. Prvo dijete bio je Mehmed. Bio je jedan od najvoljenijih sinova sultana Sulejmana i mnogi su vjerovali da će upravo on jednog dana postati sultan. Kao mlad princ poslan je da upravlja gradom Manisom gdje su se obično pripremali budući vladari. Međutim, Mehmed je iznenada obolio i umro vrlo mlad u 21. godini života. Njegova smrt jako je pogodila i Hurem i Sulejmana. Drugo dijete bila je Mihrimah. Ona je bila jedina kćerka Hurem Sultan i bila je veoma pametna i obrazovana. Imala je veliki uticaj na svog oca i često je učestvovala u državnim poslovima. Nakon smrti svoje majke postala je jedna od najmoćnijih žena u carstvu i gradila je mnoge džamije i dobrotvorne ustanove. Treće dijete bio je Abdullah. On je umro još kao mala beba pa se o njegovom životu zna veoma malo. Četvrto dijete bio je Selim. On je na kraju naslijedio svog oca i postao sultan nakon Sulejmanove smrti. Iako je bio vladar, nije bio poznat kao veliki vojskovođa kao njegov otac. Više je volio miran život i zabave, ali je carstvo i dalje bilo snažno jer su državni veziri vodili mnoge važne poslove. Peto dijete bio je Bajazid. On je bio hrabar i ambiciozan princ, ali je došao u veliki sukob sa svojim bratom Selimom jer su obojica željela prijestolje. Između njih je izbio sukob i Bajazid je na kraju izgubio. Pobjegao je u Perziju, ali je kasnije izručen osmanskoj vlasti. Na kraju je pogubljen zajedno sa svoja 4 sina. Šesto dijete bio je Džihangir. On je bio fizički slab i imao je problem sa kičmom, ali je bio veoma inteligentan i osjetljiv. Bio je jako vezan za svog polubrata Mustafu. Kada je Mustafa pogubljen, Džihangir je pao u veliku tugu i ubrzo nakon toga je i umro. Na kraju od sve Huremine djece samo je jedan sin preživio borbu za prijestolje i postao sultan, a to je bio Selim. Sudbine ostale djece pokazuju koliko je život u Osmanskoj dinastiji bio težak i koliko je borba za vlast često završavala tragedijom. Ako vam se sviđa ovaj video i priča o Hurem, lupnite jedan like, mnogo mi znači.